Very good. Karibu sana my darling sister. Ndugitwire maritwa maku na waigua heo nitugukunyihiria. Niguo ya. Is the temperatures okay? Ndina kahoma kidogo. Bora dukamake. We are going to treat you the way you want. Ndu ya energy mukoragwo nayo haha. Urugali ucio no nginya ukorwo kuo. Ona yoge ni na ndagika 10. Ukwanji kunjira kuhingure nguo na thutha. Ate ikare ogwo free. Very good. Karibu sana ati pia ya Joyce Geturo. Oh nice. Yeah. You know, karibu sana Kameme FM. Asante. Toko beti wa matasharia niguo twire maritwa maku mothe ona tondu ni gutuhutitie Beatrice twire maritwa maku mothe ni Beatrice wa Geshi Gai wa Geshi mwana ni akurira Gai Geshi 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 Beatrice wa Geshi Masharia tabotige heru bororoina na haha okay Beatrice wa Geshi Masharia gatho tamakadingira tuire wetagwo Geshi ni Keshi Gai Keshi ndaigira mitambo-ini oguo ni ndethaga ritwa brand tafogitire wa Geshi wa Masharia ndetaga Keshi Pastor na muini Betty wa Masharia ni arari kuria Kameme ejorio ya kothi na arahostwo ni muthoni wa Kiruba na Chef Gathemba na Stacy arakiri oho na aragihithuria ati ritwa ria Keril etagwo Beatrice Wangeshi Masharia akiuga ethire ritwa etha karitwa angigia brand nako uguo tene akihost kuria radio-ini auga eitaga Keshi na riu kwi mashabiki mokite comment section Taril augite Betty I love your songs nake James niashagiria kauga we Betty Masharia our pastor we love you so much